Hamasan his YouTube channel and ho zo se na bonun si bai tu hin Sinod College Silong BA kana sim laiza kahin khomandan hal khat hin sein katin hi chapat na thil viewers hon hal khat ana phat chom pi tiu le hi chi ke ma experience apana thil hi pyam khat de he be na nei khawli ti thu he lunggela kahin ya kahi to hi ki hol mi de ga topic ka kahin man cha hin 2006 kumin gen thei ta in gen thei dan hi mun chom choma jo kana seitan he che gen thei dalang hi ha seida tautin gen thei ta in zan mang to bangin silonga ka galungin BA simdingin iti chun ha sata in BA admission kahin bolin Sinod College Silong Zayau Pedeng akitin para bazar kom lang hi in iti chun Happy Valley akaumin Happy Valley apanin bara bazar chan kengin kachin one way hi pungka ni leke pungka thum langa lunin taxi bahara som ni hin one way hi che akinei zo lo je kengin kachi jengin ti chun chom khat khong kain chom khat zovin Sinod College Boys Hostel a college kom chenaum Boys Hostel a kong lunin cha kong lu chun lekha simjong nom chomin minute nga 5 minutes zong thing lawin college ki thung zin lekha bu ho pp ho ki cho zo lo hi zin library lekha ka gasim zin notes ka bol zin hiti chun khongumin ai le si college hostel la zong mess fee ho jasagi an hin PG paying guest apolanga PG ho hi sang ni la janga sang thum thi hin ke a hostel la hi jasagi zong kana pe zo be pon ti chun ha sata in kanomin first year ka hin chaijin second year ka hin simding konin tua enadal ha taw katupa paulian mang amato in khana kangum khomin iti chun college ka hong kai khomovin in khat kalu homovin bike Pulsar 150 bike khat kanevin computer jong ka ki koyuvin ai le hi chi ho ji ta in hal khat ka hung savai thim tawin ti de ma inten bai nga ka thai le movie computer ka vet ziu le CD DVD TVL lai hin first year ka hiya 100% attendance absent khalo pa second year in ka attendance ahung hlom ma tan ain la ki ho hi ka college wa exam bol hin dinga percentage attendance percentage minimum 75% hin second year ka hi kumin ka percentage su hal khan hong hlom je min hin la 80% attendance ahung hin abanin hitihin ahung che to kinin third year ka hin simin third year ka simuchun nidang to banglovin ke hi geography honors kan hin honors paper hi paper ni ham thumam haromin tun kamel chi tapon abanin extra in men and environment kiti khat aum kinin hi chibang hi kapum zaw khalo ni khat ve sun ka ki zaw hen tia class a men and environment class la dinga ka chele professor person who are you wantin sir I'm from geography department kitele why do you come here sir for men and environment but we have covered the syllabus I have never seen you syllabus ki cover ta khabi chang kahin mukhapon ain tin za chat to bangin hinla abuk chuga join ka simin pass lo thelo hin BA ka sima geography honors ka hin ka combination ho ko political science le history hin English to hele compulsory subject hi kinin abanin tua ka sei men and environment ho hin aile mun chom ai ta va le bol the bol mo cheng ka hin bol ta jevin ke attendance hong thing ta po 64% ham khat bo hong thing tan aile nei lo sa in go ten nei lo sa sumle pai hin hola mun chom mi in ko te koi ham hani hin ki thopi le lai ta ha sata college kai ka hung hi zin final exam ding ko na attendance ji bowa
final exam thei lo ding university exam bol thei lo ding BA third year exam bol thei lo ding din mona ka hungum ta jen kalong khamma ma jengin kele ke ka kingai tu jong le ka tiu la pot lewin bol thei ma cham pon kum khan hin loss dikiti hi ha sama ma hin ke dinga hi every minute every hours count ti to bangin aumin ale kalungdon base jen ka head of department nu ko ma ka chen miss please help me kagatin kaga tautan miss lungse te ni ki thopio in sung ha sa ka hin attendance lin lo ja BA final bol lo di ka gel le ka pona mama in ka family economic condition in zong azo lo di he ka tela amani ma sa ka bol thei poi ke principal pa na ki mo pi di he jeng yatin principal pa ki mo pi ding la ke dinga condition hi thei mo mo lo khat aumin principal pa room ko ma hi mi akap amau ka le mau hi tamin in la principal pa hi very merciless ko ema cha lungsiat na nei lo to banga hi attendance ling lo cho exam lo di hi jeng tia ya na ko hin khalbi to ka che kinin ai la ke head of department no chu canteen langa lunch na ding an achi swin ken jong canteen chu ka zone paijin canteen a chon kamis nu kom chena ka ga toin miss how are you do that in ka ga holim pin a hi lo in tin ken jong zo sei ti ding ham khanin miss tuni ke ading a special occasion ya ken nang treat hin bol nge ka tin ma nom lo khasite ki dang na khan hi hotel ai lut pia ine pi jong le e ya pe lo du ma bo bo ki pe du ken na pe pi nge ti jong le nom lo ti kharit che pi na la che na thang pi hanin ane win hi chinia chu ka miss nu ko ma thil hi lo thei lo hi ta ja hi miss ken tuni special iti ke dinga special occasion khan hin a occasion chu enjoy le kan se pi di tu hin ke treat sa ne te tin ka request ne last and hong nomin asum jang tam hi be pon za khat ham za le som nga ma ham khat bo in ti chon miss nu ko ma hin miss lungse te ne ki thopin lang ka in sung din mun zong hi thei mong mong pon BA final exam bol thilo wa ko ma hi le hi thei lo mong mong de ke hi achawai mong mong de ke tai lungse te ne ki thopin ka tile aman jong alunga hin gelin hin tien ke ko ma chun condition khadi bolding hi che condition chu na fulfill a hele principal pa command attendance book submit ka bol masanga ken na attendance su ka hin bol pi thei hetin ka tha no ma jen mi si pm na se whatever na sei chu ka bol de ka ti le college week in langa sports iti hu silonga college silong hin college week ki tin college week a ho geography department thathenga Mr. and Miss contest ana zau de kema Miss I'm ready katin hoilang Mr. and Miss contest homalala ke hi na mo bonga hi ki von dan jong hello mi kan hin sang khol jong hita ka kya ho ahung net phala ki le langa kya college ana lu thei chi ho ka hin sendal jong horse star sendal ki buna khalang hung nem phat le khalang akile langa ki bulai tia ana ki balance on ki hin la attendance su hling na ding hi jen ka hung ki kong tan loite koi hammi ka hin ho pi le len hiti chon pasal som nga le numei som nga ka hung hi win hi chelai pha chon ki ho college pum pia hin ami hi class 11 12 hapana BA chan department so si hi jen college a mi student strength mong hi sangu wal chu hin ti chun loi ho silong ai mi loi le pai ho ka ki ho pi le na panin dress ding ho hi hal khat ka hung ki gong tu min pasal som nga le numei som nga hi screening hin bol ven hele mi som hung ki selegin pasal som numei som a final ni a mi pi la hita raw na che dingin adang hi mi pi la hi lawai tia room sung khana screening hin bolu hin
pasal som le numei som la chun ka hung zau khatan ke hi Mr. Miss lang I ma cha gel lo attendance thin sa te te di exam lo wa mo lo di exam lo hi le chu in ko ten I tha nom leu di hitan iti chun ka hung zawin a thil che ding dan thlang pi ho hin sei pi win ama sapena hi casual dress a kivon ding casual dress a around khat che ding mi pi la hichinia khu mi jong tam ma zengin hichini chun stage sunga amai langa hin stage mai chena hin professor mi sagi langomin just ding to bangin manipura kut festival a miss contest ho khu hicho to bang chet thima hin ai ba ke wa chu college level chu hin stage aumin stage mai langa kon professor judge professor a to ho ama ho nung chena hin student ho aumin building hi song izan ham song gup song sigilang hin chela building song apan in jong student phabe ba to win mi tamma ma jengin nervous jong aumin in la zoom le saili a ki thilo ti khat umin za chat ki za cha le jong le attendance a hlin lawa le hi theilo hi ta jen principal pa komal hun masangin e ne ding ki jong le kin ne leu ding dan hin iti sun kahung ki gong win amon in se pi masa do hin casual dress casual round ding hip hop round ding traditional round ding abana formal round ding abana question round ding isa chung ki select ding ke chu screening kahung pass chun ka ki pa na sang pe sen Mr. La sang in jong kahung ki pa join aji chu kamis nu hin ka head of department professor nu in principal pa ko ma ka attendance a PSI tan admission jong kamuding in tan hichi kantina ka ki hona wa jong aman in SAP tan na zaw nge ngia hi le Mr. nala lo ka hepoi screening an na hlin lo ka hepoi geography department represent an che ding na min pi po dio screening an out jong le ne ten su ke mo po hita in ti je chun ke kana nomin ai le dress ho traditional dress zo traditional dress kanop nop dan in ka ki bol in hipa to pi to in langa koi ma chana bol ngai lo ho pon in cocktail ka bol jeng zungin iti chun first in casual dress in kahung win abanin casual dress casual round zowin hip hop round in kahung kin win hip hop round a hi ke hi loihon suggestion in pi dung jiwa hi zone c na ti to banga hi luhu khat ka ki huwa t-shirt khat to zone c na style a hi bara bazara chabi som thumman khat alina lian khat kangonga khipa ka ki o hin sneaker khat to quarter pen khat to ichi ke adinga hip hop dress a hin abanin traditional dress a zo dress a kahung ki bonin in langa ki khangai lo zo pon hi a I pot letin kan te de dan ka bolin abanin formal dress formal round cho ile college kai khat hin dola formal chu kinei te sama hin ti jun formal round ka hin bolin abanin peer in randomly numei khale pasal khat itin choose in ball sawin numei le pasal ta couple to banga hi round a hung kichi kinin abanin hechi couple peer a round a hung kichaijin question round a hungumin question round chun itin aban manin thuong ki don ke athum na ham alin ham khana ka pangin professor te koi pen chet hitam indong pen chu ka haimil tan hi jong le a question bang ka analyzing ke koma okay mon e pawin seng ketin english paw chu e do hin e pawin seng ketin gol hang khat hi na zalin gol hang khat nunga tian a dei tin dinga ipp poimo an henam 18 what do you think is required for a guy to attract a girls gol hang khat in numei nunga tian a dei tin dinga ipp ani dinga phamo an henam na gelam ti ko hin
ke jong hi presence of mind kan ni ti ding ham ai lo le ta bahaba ka mo se ti ding ham chilai ta in thil hi kalung ti maung kilowin YouTube le Google sti ho jong ta ki ha kanai be lo in YouTube bang bang hi anom nai lo in Facebook mi ta mum lo tam hi le kilomin Orkut yahoo.mail.com ki ti ho hi lai hin tu lai bang hi le ChatGPT Perplexity Gemini ti ve lai do thei le hin hi ta chon ke hi chi question mi hem golang khat in nunga hon a dei thi ni ding IP nei le ti lungyal na niam tia in do chu ken jong ma'am thank you very much for the question hi chi question ni do jen ka ki pa e ka ti ma sain abanin ken jong ma'am gol hang khat hin zalin numei tian hin dei thi na ding in thil emma ki pan thil thuma poi mo e ka ti ama sa penin masal tha di thalien hi ding ka ti le nunga golang ho nui a eu zawin dia sauham fani e sauham bang ka hepon second m ani na hoile motor amba sa m hoile muscle tha ding ani na hoile m motor bike nei ding anunga ho pu le na thei dinga athum na hoile money sum muscle motor and money sumle bike le muscle ina yaile nunga te ni de je ka ti chu mi hon ti asa ma jong in tin mi zo se a eu la win ti chen ke ka mo nui do hin ti chen na question chu ki chai jen aban manin hong ki dongin abanin khan ve to tin round in ichi sa ki novin ichi zo chun mi khanin la sain tin kopal in ka hung dingovin ai le price hung ki hom ding result hung ki pu ding hung hitan ita chu byong ti tam ti le to jong Miss World Miss Universe Miss Kuti ho akilen phali hen sau hin alas langa pan hung ki pan ma sa hin second runners up hung ki panin second runners up ti chu second ti na hin second runners up ki ti le third ti na jengin he khel po tin second runners up in ka koma te hung ki hengin ka koma pa to khat langa nu ti khat nu pa to banga couple to banga ki ding ho mai banga hi partner ki hilowin random ta hung ki din sa hin second runners up tin hung ki phungin ke hi prize ti mo kalunga dong ka gel khalo just exam final exam pe thi ding bo university exam pe thi ding bo hi kan gel hin abanin second runners up banin first runners up ong ki genen abanin amo jong prize ki pe thu pai pain abanin okay now Mr. Synod for 2009 tin an ti zo in hong ita amina vet pumin hong khongai in kamin hi ha athima hin khup muan lian khom ho ding ajong pronounce ha thawin tin hong khongai thim phanin ke hi ding ba ti kha jong chu kan gel thawin am hoi le chun am ho mi te a kha silang ho akol lang hoi le chun morning star ling to ti diham evening star ti ding ham full moon ti ding ham ti hoi am ho mi na hin ta thang pia ichi am ho hi le chu the title of Mr. Synod 2009 goes to tia hi I mean a sei che din kia hi jen hong ki khongai thimin min hi an in velvet thakinin khup muan lian from geography department 92 ki pa na ding base bang he pon ke ka ki pa na di zo sia na ki pa chai ka hitan exam pe thi dinga ka umzin it is on Mr. Synod 2009 title chu kana line ale Miss Synod 2009 chu ka ko manu ke ki couple pinu na hin line na hi le abanu piung ti tam ti le romantic to bang hong ki panin ke hi exam thelo dinga kana ka deep cha na hi ki chai nai lo hin athang pia Silonga college kai hon het diu Silonga kai lo hon I het lo mei theju
Silonga college la hi sports ki nei tiang le college akitin college week tiang le college ong hi ta zin tuni red day kitizin red day le mizo se compulsory wang chilo red day kitin mizo sen sangkhol red ki a ti hovel ai lo le jeans day kitin atam zo mizo sen jeans a ki fon ti hovel itin hongumin hichi Mr and Miss Sinot aki henzo azing ni chetzu rose and chocolate day akitin eti rose and chocolate day chui piham ti le rose hichi thumomin rose white pink and red omin hichi mi khat rose na pia hi le ama hon chocolate a hin nung pe diu ti tradition khat chepi chen thang pi khat omin ke jong ka tu pa paulian mang to chocolate la ki chu lu ding hi jen hi chi pha lai za mithai la man tam loi ti ding ham lek to king ku ka chowin pocket na hin ka puwin hi chi rose and chocolate day a special chui pi ham ti le mi numei khat ko mai lo le numei khanin nang ko ma ti reverse omin rose jong amuna ki zo jeng kolesa ki zo jeng hin white hui le friendship mi khat rose pa na ka pia hi le ki friendship ite ti na hin mi khat pink rose na ka pia hi le na admire na dei cha ti na hin red ki pi howang hui le akinga yu mi nunga khatin red rose ana rose pa red khat ana choi nge ya hel ama hi dong mani sai tai dang pi ngai ta poi ti na to bang hin khamsa aki khamsa laitan sa ti ho hin hichini chun Mr kan hi zin kanalak thovin ti me yutin ki sei phat na lovin kanalak thovin pink rose tam ta kana muin paulen mangin rose wa choi zin min hi Mr kamin jong hi muan jong hung ki tetalo hi Mr Sinot te ai ki ko jiang hitan hi Mr Sinot pink rose from my side tin thank you tin chocolate bang chu ki nei lo hi ja chocolate man tam thim hin chocolate kanei lo jevin lek to king khat ka pyo le ki nui sat jin ala sin rose pink rose le white rose ka tam mu thim ta jin collect to king ujong ki chai tan cheng khana piece ni an hin ka ha tam pu be lo ham ki hon jong rose hisa lom ki budinga ka gin cha lo jeu jong hin tin collect to king hong ki chai chun chocolate chon ding la sumum lo hi jin min flay khana hong pi phale rose hong pi ki got phale as it's okay sorry we don't have chocolate anymore ka tiola hey not required not chocolate not required in pete devin tamta echi rose pa ki pi min sang ta gel me te ke ni ma sa lo ten kan gelin ila chai li ki chai aba nai pi aman ding ni athe lai lo college pam na ga chia dustbin a pai di je ikipi ka bo hi man lu ti ding hin hitin college week chu hong ki chai tan marathon race adong khana kan la khain pipam individual items adong quiz competition adong kan zawin first some second am har kan line extempore speech adong prize kan line ise writing adong exam ham third ham har kan la hi le kilomin abanin miss sinot nu chun a star thim hiding danin hiti chun ni khat hi police bazar kom chet bara bazar hung ki patna kom chet na Tibetan Day hotel Tibetan Day restaurant dailun ki ti hanomin hi cha chun treat in boarding in Kovin hi Mr Sinot I want to meet you there once I'll give you a treat ahin ti chu ke ka ki pa thimin aji chu restaurant a chowmin ho bi po ki du jong le na kine zo lo hin abang kom le katupa paulen mang to restaurant a thil ka neu le restaurant man hloma ka neu win chicken chowmin plate khana som thum pias tam ta ki hapsa pocket a ki heng luna ina me kan na ki mang ti hovel an hin self confidence jong an ki nei tho jong hin tin silong khopia anom hon he deu hin police bazara
police bazar ning khat langa Rani Motors ki tikharomin Maruti car te showroom hicha chon Rani Motors a Wagon R Maruti Alto K10 ti ho ka ga dop jiwin ale gari dop dinga ka cheding phal hal khat dress jong a hi dom domin ka kibon jiwin gari ho ka velele ben hile a salesman te chon sir what would you like to have sari ipine don diu hamte Coca Cola coffee Mountain Dew Sprite tin ka don ven okay will ka don cha pala will come back next time ka tipin ti chon thil free an ni na di ho kan hole leven ai le mi sidon nu chun Dailun restaurant premium mama hin hotel restaurant danga chicken chowmin per hana som thumman chom ho koma som sagi ahin ai le chilai mun chun in puin ke jong ne ding lam to ki sei jen ka tha nom jengin ka galu no vin man jong menu ve dan no kan head nai lo restaurant na kilun mo wala ipine dham den ka chicken chowmin gravy mo katin kang ti de chicken chowmin tuya tui hin Dailu restaurant silong ka chi sela ka gane jin sepai ka hong pan wa jong ka gane jinga hin tu chani jong na lai le kilomin hicha chon numai no hin ale nang du ne te tin chicken chowmin plate ni alain plate khat ke kani ke ading na hin plate khat ma ding hin aman ama ding plate khat chu ke ni suin plate ni a koin a ke khat chu ama na nen kanele ka du wa ham ka chai pa yin he one more thing yes one more ka tin plate khat to kalaki no ven ipiti kane ham kyang kalungger khana hi ki thing thang mi thau dan hin te maba nai ki nung mu ding boni talo tin za chan nei loin vo chan nen kan nen lile plate ni kane chain khat to ban ke hindong se loin khat to thum be kin plate thum kane chain plate thum kane chai nungin from my side love share tin ama ke khat to ne sa be kin chicken chowmin full plate thum le ake kane ti ding dan hin ti hin bia ka in chai jen aba na hi to na to na lang combined defense service du ta hi ta hong kilona na hong kitonga to hi hong ki retire ni tan past experience ho ka in se no so hin hitia hi simlai te le adia tu lai hot khang tha te dinga ka hin se nom hi experience apana ka hin se nom chele a circumstance apart amun zila hi thil hi halkhat improvise ti ding na bol thei ji ngai jin mi mai pha vet da jong het thiam ding poi mo ta hin ki mo le sa ki mo kin suppose sa ema tu ding lo hin thil hi ke ka kinung gel le kamis nu to tu chanin close friend ka hong hi win khat be jong training ka chen silong ka chele geography department ana hong di student ho motivation hong bol de hek den an hin tin ka ga chen ano ma jengin student lol hin na hin nei zowa I college kai na ga kichia mi to ga professor te to ga kimu to ai ta past memories ga kisier ti thil nom ta khan hin service hall lai ho service ji lai ho hung lol hing loi ben lang ke experience to bang ga experience le jun anoma nom he ti ka se nom hin ten aga pe kana kai line zo hito bang ma check thil so khana no min ka science teacher pau sar kan hai ka classmate ana be ho ne he deu hin ka junior ka senior hi episode ana be ho ne he deu hin sar kan hai science ana line ki va hol val ti ding ham pi ki tha se val ti ding ham lekha kisim man tapun ai le school dan dung ju ya principal pa sei dung ju ya hi final exam a pass lo hi metric exam pe thelo ding ti khana hum zen science in la adang thu chomi la science hi pass tinga ka ki gial lo zen kalung thim ka ki gialin ai le upayum sun chu bol he bol di mai ta necktie ki kala note answer ki ji do ti ovel khut phanga ki ji ti vel ai lo le exam ki pat masa ga ki chiai to na ding table chunga question answer sao je boga ki ji to ti ovel in lai cho hi ka ji do hoi hung talovin
question som ni la nga ham khat bel la hin question nga ham khat ka hen ni chu question nga ka hen o khu ka khu le ti chu question 1 apat 5 san ka het bang itale question number 1 answer ka bolin question number 2 ka bolin question number 5 ka bolin 5 ka answer zo te la abani next page question number 1 answer ka bol kinin abana question number 3 ka bol kinin 4 ka bolin ta pajal banga hi question nga answer nga bo ka het chu pe thum pe li langa ka hin ji chu zakha la mark som sagi ka muin chi teacher pa ang yes ante to anom no mi tan tin teacher final exam thi din ka hu me ti hi high school le college experience hal khat ka hin sei the in tin abanin tua zania michael thado apana thu phone in nei hi echa chon comments ho hal khat ka hin simin hi le thungai lo ta tau min thungai ta zo min hi cho in ho gel dan hi tan tin abanin chi youtube channel ka hin bol hi ana gel khel hi win lang sumle pai hol na hi poi hi ka ipad ka macbook laptop apple laptop jong youtube suma kana cho hi ti kana sei to bangin kana sei dan zo chun he di wai tan ke hi koi ma mai pha jong ka ve pon koi ma jong ka sei se poi in la inam songwa thilum dani ve teng lin pon na dom hin I het saw hin I het lo hin I het diwa hin zong nam sung khat a hi nam khat ki ti hi BJP te ba lo ding hi ti ka sei nomin BJP te ipi za BJP ka se ham tel BJP te hin parliament a hi opposition dinga di lo China te to bang North Korea te to bang ai lo wale Russia te to bang ai opposition ding dei lo ti ho hin opposition move Bharat opposition lo India ti khani amo JP amo data hin mi te amo ho hi copy ham ti ka sei nomin aje chu inam sungo ba hin lam kai te dem ngamom pon lam kai te dem lo ding zani khabini dunga relia ki sei ho jong lam kai te dem lo ding bola lam kai te dem lo du ham am ho sei dan dana up down ek do ek 1 2 3 sit down stand up ti bol jing ke diu ham mi wang hi attack I bol phali mi idem phali hin personal ta dem lo ding but a policy alungel thira chi pi dan hui hal khat hi til azon te hi ya di poi ti sei ngai hi chi zeta hi mai kalam ja thang hi hal khat ka hin puilu chi ka hin het lu ji ti dingam in gel win lang aje chu Michael di ka tipon lam kai te di poi ka tipoi Michael di poi ka tipoi lam kai te di ka tipoi het hem min lang inam sunga hi opposition ding hi opposition nei te ding lam kai te se ding adi lo na wa adi na wa sei phat ding lam kai pum se lo ding ki ti ping the lo democracy yu ham su crazy yu ham ti zong hi mi pi te ko ma ka se no min tin alas na le sai na dingin ka YouTube channel hi a subscribe nom min subscribe bin lang a venom min na vet diu a venom lo win na skip jeng diu a leave nom min na leave diu comments hoi lo ta ta ni hin jo chu ka pa cha ma mai ke hi ki se set na ho ki dem na ho hi ka ngai sang hi ai banga a mal be se ho personalized attack ti ho hi nam sunga bol da lewen phan ti ka se nomin Michael lam jatang hi mo vet da atu thu sei sa lo di platform pi lo ti ho hi lo hi to bang ho lung gel ding ai pon I vet da na lai ta hi platform pi ding a paulo ho pau sa ding thu sei lo ho sei sa ding lam kai te mi khat lam kai te thil bol de lo khadi a de lo dan sei sa ding mi zo se platform pi ding I vet da te platform pi lo ding I vet nom te bo platform pi ding ti chu ip ke sei na ham hi to bang hi thil hi thei lo hi Michael Thupon Michael Thado Thupon aparin na ve bin lang
mabana ipi hung tiam lam kai te thu sedan anangai ven lang mabana ipi hung tiam God knows the truth but waits koi pena diwang chu ka sei thi poi but ke ma lunggel ke ma personal ta ka lunggel chu hi le mizu se hin equal opportunities anei ding ingai dani sei diu mi ivet da pen khat jong pau sa ding thu sei sa ding French the philosopher Voltaire in asay masayin jong kana satan I don't agree with what you say but I will defend to death your right to speak natu sei chu kapompoi hi jong le sei thi na dinga thanei na na nei pa hi ka thi chana ka ven bit pi ding na hi ti chu hin isanin chai din muntina hi chi ka YouTube channel anangai tha anavi ho zo se na bonun sibai lamang pha anavi nom lo ho le ana lefa ana delete ho zong na za lo wang win bonu win sibai lamang pha